Yes. Iria cietagwo ki iria njore micorore ole ekahikia ki micorori tari wa kire mundu gwitwo wa mbui wa murindu wa mbui mucore akihikio no mucore ongi agatiga kwenda kuhikio ni ngari ndwe ngari nayo ena makanga akaroge na riu no nducho ni wiyumiragia muno no karora it is there and it happens. Yes. Tondu mutugo na muikarire wa makangari na mutugo wa micorari de tofauti dehanaine there is always a difference. Yes. Ana rikiona ringi na ringi ikomaga cira itwaranaga na uria ciekete atia ikometie here tondu tariu ri ikwari uhoro wa mapio ri ni kuri andu aingi marekora in a situation on especially the young generation magekora ati hindi no maroka into relationship they are not compatible no kaiguaga mamenya ti compatible thutha wa kuhikania riu hasa kuhikania hasa no kuhikania hasa ti uhoro wa weekend hasa ni mundu riu atire mwahikania mwinake mweri wa mbere wa keri wa gatatu wa kana muthiete oguo no kanora hiko icio kaingi na kaingi tithiaga mwaka ikaremanwo ni tondu wa kindu gitagwo compatibility makaremanwo tondu can I tell you something na inya muno tuike wa imajebi kana wa imakuria twitaga maraigucu wanyita maraigucu ko ni kworereirwo we ugakurira kou ugathomera area ta icio oguo gacoka ngeyega guteithio goka na guku Nairobi ukaingira college ithitiguo no atonya college no athoma no arikia no ekirwo thumbi ona no ona kawira wachoka iga ati nukwenda kuigira muiritu wa buruburu wina kawira kega karari hawega wira ucio ndurugamagia kihiko kiu Ola kirathi ona nginya kuria urathie the social praises ni cia kirathi kiacio mara aku ucio ndurugamagia kihiko kiu ucio I'm telling you yes ndongihota tondu riu turaria uhoro wa riri turaria uhoro wa mundu riu ureretwo na maundu very different yes maria mekiritwo thiini wa mutwe wake nawe na kuria ukurire na environment ya kwanyu uria ri uria koragwo ri ati uraria uhoro wa mundu wa kurire agikora kwa muiritu wa wira akihurirwo nguo agithomera thukuru mwega akinengerwo thimu form 1 yes iyo ndu cia muthemba ucio thukuru ni ngari na mwahikania no akiuga atiriri tondu na Ngai neguteithĩtie ati ni mugwikombora haria Kiambururi haria hetagwo kiria rindegua soraya yes hau niho ati muri muikarage hau umurihagire nyumba 80,000 getingerogama acha gatihotakaga tondu hena expectations nyingi we ciana kuria iria wonire na iria wonete baba wanyu agikirwo ni mamu wanyu na nicio urenda we wika nicio urenda expectations icio urenda wikirwo maundu ta macio na wike maundu ta macio no nake kindu gitagwo background yake ti yaku very different yes na ti maitu ndirera oi ha onake reiguire oho onake ari o hau athiaga hingo ni anake agitathuru ugetagwo nginya ni andu o gatuni bagwitaga gatuni nginya andu ao ugona kindu igakumakagia kana ukarigwo ni kuhuthira kana ruga ria radio wario horo wa international syllabus ati horo uria mathomirie international syllabus kwanja uraiga atia ati riu ati ukirite hau wetereire mutumia ucio kana muiritu ucio wahikia riu ati aguserve akurugire and all that maundu by the way to her undu ucio ndari awona ati athie thoko agure matunda onehu ati okiriu ati maembe me in season iramisi matu maembe turia twangae athia kore gwire maundu macio maritwagira andu maritwagira andu no imagine tari muthoni atuikite ati nahikio ni anake acio agitathuru kana na guku kiria na ona o mareciria ati sawa kereni akoconjo tondu ni akiri na kuringana uria ikarite guku ri magathie shopping yes akoya thabu tha itari hi atoka nacio gucikia maguta-ini mwanake ucio
muthonia kao kakarigwa atiriri thambu thari itari hewa ciake cia gwika atia na muthonia uyu gukanda nyamu na nginya guka gwikira tumihuko na guthondeka kamuhuko na guthondeka nginya muhuko na gwikira gustaki misi meat azoga mwanake aroya ati araingira freezer-ini kuoya thambutha atia hau hau akamwira ucio ni tugure mutu ariguo handu ha kuoya thambutha ni maremanagwo nginya mikire-ini ya maundu na expectations andu acio ni mendete kindu gitagwo freedom yao and you can imagine tariu ati tuge uria muiritu ucio akireretwo na akurite ringi mundu wa happy mundu wa gucomoka akauma agacoka the following day ndu kuona urakimuona na uramwenda no raiga ni mundu mwega yani ni uramuhurira thimu agakuria are you insecure kwani uko insecure uko insecure na mimi what's wrong? Yes, you can call it quits then. Yes, are you in the house? Yes. Ukamwira itondu wena ri wakuria kiri ari ngoirubire. Wenyu boka moria tha inya nduri uraki. Ukamwira tha inya nduri uraki. The party has just started. Yes, I don't even think I'll be able to come back today. I'm at Hurlingham. Do you want to come? No, I cannot come there. Because you see it's a birthday of your friend. Then I'll come before dawn. We maundu macio ndumenyerete wone nduri handu wonete mamu wanyu athiete agacererwo ati aroka rucini muriu riu ucio no murekereirie ungi take aria kirathi giki kimwe aria meranaga okay fine no problem I'm also at my friends and I also think that I'll be late kidogo but I'll make sure maybe probably by 5 I'll be in the house. Let's keep on chatting. Yes. Ore akainuka uyu ndere arainuka mwanake akamuhurira akamuria babe kwana where are you at akamwira ona nitumire kirabu kiu twathie kingi do you know Mato? Oh yes, I've met Mato. Yeah, it is his birthday today. Yes. Can you imagine he said that there's no need of even going home? Tunakesha hapa. Washa kesha. Sasa ni the following day. Yes. Nego sukuma. Bwana sukuma. Na. Kiora uga we. Achoro no matwaranire oguo. No mahotanire oguo andu a muthemba ucio stripes begets stripes ewe othi ukoywa ni stripes ici akuna ko maroro reka maigane na maroro nigetha kihiko kiu gike atia oro andu meigagirira andu matari arika ria ati mundu ucio umete mucio wa itonga ona ta itonga muthuri nego kiriona andu angi oguko uguo kuria makirereirwo ti ati ni gutonga uguo muno no riu area ria makirereirwo weta horithania mundu urereirwo na haha kiria tuge marereirwo Lavington yes onoko no mafuroti macio magikoragwo kou ku ni kwarereirwo makomba onoko ni gukomborerwo makomboreire kou yes kana makigura ka apartment kou yes mwana waku uri rereire haria kiria agatuika ati acororo ati ni ati kou ni kuonete mutumia anapigwa na butwa itakuwa ngumu sana akoragira we akiriraga ati alienda venda siku mbili chairudi koragira na ukimpigia simu anasema aje ananiuliza kama niko insecure kwani niko insecure no wethima gikiro giaku wethima gikiro giaku ginyona kahiyo na ni ukumumenya ati haha ona ha mukiuha na ndu kumenya ona kahiyo ora kura mwacemania yana ngimakaga ukaigua ati mundu ati ha initial stages ni muiretu uri ona wira nake wira ati mathimithania mucara wake muiretu mucara wake uri mbere ukurio kiuria kiu maita igana kiu ni ukuragio kwani uko insecure nduko insecure na mimi ona tawe insecure muno agaguikiria ngiri 3 agakwira ume nyumba uthio kanyu ero ni madiru arathondeka na ukura andu a thirikari awe nyumba tondu oe gucefu kwenda kumagara tondu aria mucara waku ndukona kindu
Wega, taruje jana ni wangu angioka kuire. Muhiki uri onete. Yes. Musara wake ni 300. Na jede ni inukagia 100. Mwire probably it might be a no-go zone. Yes. No akiroka mwira I know women. I know? I know women. Please, kama unaweza nisikia, don't even go there. Mama atiriri, si utafute kamoja karembo tu kakona 50. Kama ni familia unataka. Kama ni wakukula maisha ni sawa. Kama ni maisha mnakula hiyo ni sawa. Kama ni familia. Kama if you are serious about your family, please tafuta mtu wako tu chini yako kidogo. Tafuta. Kidogo ya kulio kana we insecure. Kama ni maisha. Yes. Huyo ako sawa. Lakini kama ni ile tu unataka kufuga ya kuweka nyumbani. Tafuta kamoja karembo tu tulete hapa. Hata kama ni akona 40 ni sawa. 50 kako sawa. Yes. Hapo iko sawa. Hata kakikuwa pena, lakini tena kakiwa kana kazi wachana nako. Takusumbua sana. Wachana nako. Lakini utafuta at least kiasi yako. You grow together. Yes. Mundu ndoi wahikanitie wewe kundu ahikanire kwa munene umwe wa guku mwanake umwe wahikanirie kwa munene umwe tokira ngaigua njira atiriri ati agikorwo undu ndekire muru ikuhikia mutumia ucio agikorwo undu ndekire muru kuhikia mutumia ucio ikiamwikaga tondu riu nyumba iyo ndungikoga tondå nä aithe oiga nyumba ya ithe moigatwo ti moigatwo yes ana nyumbani imagine jedani waku agoranite kundu gaitonga mwacoka makerwo maheo nyumba acoka igwa maheo nyumba imwe ya mundu ucio ati kundu muciakite agicoka agithama oyo kwani uko insecure itonga ici iguraga nginya nyumba ici tari ici ciakira inde tio mekugura yes tio magura ma apartment maoro mabatitio kwambatio yes amathi amukerwo imwe iria ikunari ukaigua tiri bedroom fulani muikare ku thii mugaikare ku na no arikiuragio kana ucio ni woro ni we aronire no ariuragio guo matiaga kuria itonga icio ci matharau muno yani urathiuruka Elin ulikuzunguka tu kabisa ukaona ati huyo ndio mtu wake yake ulipata ukaenda thakene kundu racekenywo na githungu ma ucekenya kumaitha kinya nyina la ciana ici othe maragia githungu othe ona kone we githungu nawe githungu broken matiramaka ona korwo na nduwe githungu no as much as nduri thiini wa gikiro kiu gia stripes yes it means that nduri hamwe nao as much as you know there is a lot maundu maingi muno maroragwo no we ona kwi andu moragia tari ukorwo ni tugete riu ni muruguo atuika ati ni atorwo ni kairitu gwa ithe akorio and who is your father, who is your dad? My father is called is called Kata. Yes. Okay. Kata. Yes. Yes. And where do you live? Mogoda. Where? Mogoda. Wapi huko? Where? Kenodia. Come here, Kenodia. Where is Mogoda? Mogoda is in Juja. Huko Ruiru huko. Okay. Yes. Juja. Yes. Great. Okay. What does your dad do for a living? He's a radio presenter. Jede ni akihikania na ndo akwa radio presenter. Uragituma mwana kahenania niki? Ndugu ni vama. Ndiko akoro ogitema marigo kuria kiria. He's a peasant farmer. Alithagia mburi ale muka mugunda kanini atiri he's a shepherd. My dad is a shepherd. Say what? My dad is a shepherd. Oh, okay. Nembole hivi hamene mgozi nazi hapo omeje shepherd ti wa gutuira shepherd imaga nacio
Kojo araojo. Akauga na mburi thate. Kamuria what? Kojo araojo. Akarigwo ati muthuri akarigwo atiriri. Ati we ni we reithagia mburi. Acoka igwa ni mburi thate acoka aririkana ena mburi 800 kuria corio ri. Akarigwo what is wrong? Yes. Nini mba mogo sapa kaure kainde mwire. Musapa nginya inyui. Gwa itonga icio. Alika gwa mburi. No moro gwake kwera family ire the kidogo ri. Mamuina magirio na no makuhoe ta Ngai. Nyona mucio ugathie na kanyamuke. Kenera kene yasia mansa